nyame do eno soma ne do ba Yesu Kristo say do no wo ma yenti enti nyame first do na epu the second one no na a sacrifice ukum odwan na de pata wo bone. That was the second one, to sacrifice. What in command say? Edru baby na ye kan ye bone chere Roman asofo. Enti hia da no kwai de homa be born nan. Enti uro na kan bone na say sa bone na ye din kese a ubewu. Na say atwe do ko. Ye betwe. Enti ye hwe na wo ma na wo za kwa no wawu. Ne ye de homa na twe free. E bia de koe no, because obi e ma ho. Ni pe wu do na bone ne doso. Atin kuma na say ye de ba dwan so na dwan do san bone e di bebre dwan ne nyine nsa ambasa tene say nya ogwama ba ko pe ogwama ne moja ne Yesu Kristo nokre enti Yesu da do adi na kire ye e sacrifice, pure sacrifice. Enti no pa wu tie me na so do kunu o do yire na o pese o kire do kire na o yi word sacrifice fasiwo o yi free ma enye yi so yi sacrifice ni siwo sometimes we do be anya ne o penko ana obenya edu be bia to de no to twene na cope with nipa no de no kire do kire sa wonti a me yese yo anya wonti do a me do wa ka me nyesa en adeba ko be hunisa krobea de o kan eya to da bia hwe abrofo na life na hunu sa de wi but ye bibefu no na men kan se Ghana ha de mahunu de o kan sacrifice o sacrifice say wajimi de be ka kire no e wo say ni padi tu etim sa say o yes an be ka say wajimi a wo mu hu say wajimi me mu hu say wo kire bibe dia kire be eye de na ade aka ene de ye na why de be wayi no de wo kan krobea sacrifice we say de nipa no ye na nya pa bet onso o boa ye wo family de so be boa be ka say wajimi we be tinche be ka kire no e ko makro abra ho ase bebre a say wajimi sa na tie but a man no more kosoa na de jimi with time na maybe be ban faso ma yes Ghana ye njimi nyina de yenko ba bi pa ba ye nitie ebre ye ase e man ni mapa bi e free yensa enti de bia no de bia me kasa wo ya brand na baba na nso na very younger wo de mama fon kasa wo jimi ba ye ntiatia osonko with time osoro nyanko mo be Bible say so person wo pagya ho anya me wo bebre was ba de mo ntabe ba fo nya me be de anope jimi so amen hallelujah amen obi so de bia ba what say was it better advice Krobea me Almighty God continue bless you honorable amen. Stay blessed from ejamo atwede ejamo mate e na time na me new enka ba futuo ni dia enka do so pa okay ba no pa na time na me de ba na isua isa me yi be hye emfini ho ba bi na be nya good time pa okay me minti o amofa ai business analyst de bokrat no ene pe oba adwuma na obaya na wode Naimos phone na beto hono man na Krobea je de wa hanja ijaketo a eja pa na de si titititi na we help to be wom na wa se ayi ade ablebo galamsi site ho na wo mo ko ya Naimos omo achi nipa miensa na chamfan makoma adua watwe nsia ene omo destroy no ijadam se ekuru bidin ene e wa ha no mo akata ibo amane na Assemblies of God ai Ghana man pano kwa so be Assemblies of yes na yese Assemblies of God o mayi mo mpanimfo o mayi foforo na mpanimfo foforo yi wo mo no abo anan akoma mpani ho akwasra na no asem krata ai ede aba na krata ya esamba wane good board sameja fi ne ai hun sansam de sefi be na ohwi no be de wo mo a na trend de mo trend tinta video so de wo mo a na mo kwa ye no asem eda eha Ghana man pani abedi enkane Ghana man pani abedi eche ne otufa anka de man pepa me ko na oda search light daily search light de bakrata mu no se wano de wodi afenyo di pa se okon a afenyo swan wo good board e kaya boso no wo gire sa afenyo wonim de wo ka no de wahunu ntina wo kan tubedim kunim so de wata na chi ye no asem eda ha wo the daily search light de bakrata man na ba ma ne se JFK Justin kodua Frimpong na Frimpong kodua enzo so afale ni forms ya osan apre se general secretary Justin Frimpong kodua Frimpong Justin kodua Frimpong enti
wasan file nomination say yensan to abama no na general secretary oni ewo MPP Aminokun no ho asem eda na NLA okay National Lottery Authority members no na nse twa mo tie se ne na asem ketu o na wo mo se wo mo condition of service enye na de twa wo mo nsumu kra ansa mo de ne nye no na anu ya auditor general report ba ya no mo kwate a na say 2025 na omo mpanumfo no akukuru $4 billion edi akoma online you ko be say omo mo dwuma de hu dawuro mfama wo mo wa be kro mo present yentu akatu mo se sikani ho na mutumi kukuru $4 billion ana mo tem say mo buye kwasiada edi mpanumfo de mo buye kwasiada ya mpere de mo ya no so pane de wa ba ne de wa yi ne wa firi ho pane de na wo ha ne wa ya de pam pane de no ho no wa ya de na wo boa pane de wa ba ne de wanye ne wa firi ho atia kan ho ana ai wanye ne wa firi ho enti wo mo si wanye ne wa firi mo call strike na de so mo de ba bo o mo de ba wie ye na nna de empete ko mo ti ni ko de mo hanya asam keto anu asam kratai de aba krom ha no ekame asa ye mpanimfo wo oman konkru wie mu no obi ayi de hu hia no chen ne mo promotion ase youtube no o ka se bi na ka me ka fa we abehye se Ghana yitimie no ade akwachire na emum ya aboro ana san de ba fom na ka me beka se Ghana ya mpanimfo no fa bi aye wo ha no mo abo se na abrofu aso sika mo de aba yo ho aye se mo de ba 8 118 krobia ebana kampani fo pa de bi ma ni a krobia ka Ghana ke ni ha wo but abana kwa bani science cancer na kogwa mo no anya kogura account mu ho de na ya me ya no wo de account no kwa confirm tu mo Ghana ha aka kwa mo fa kwa koye bosia e de akwa kodo ntus akodo nya ado akodo mako kwa mo fa ko ne bia fresu de didi no say discount sa akwato ama no ne obi anu better be 7 ne fe hwe yanim abro ya omo bi mu pa abro ende no kre abro ende no kre pa no ya be sem mo fe na mo tia mo hwe yanim ya na ha adwen elenti no wasem ana the daily searchlight delbo krata no enso so ediaba Assemblies of God empani form kwakwasra mampani enso ho asem anapai wade aba na the Hawk newspaper wade untumi fo ni ato ha krobia jama wuntumi na ne ho ye de prisoner joins when is a headline prisoner joins 5-way NPP chairmanship race. Paper bay. The Hawk newspaper. One and bay. I'm sorry, my guys were joining. What dim? What do we call? Walk off form Nibiana. Say, or maybe, and I may be. Now, why not cover man? Oh, send you idea. But maybe one for sale also. Sir, we got appeal no see the call October something. 15 October 15. Na eno mabato no yeda bay October mo na November so how say assuming say chairman won to me ni appeal no kra no ye setting be cause October 15 na nyame be na dom na what to me aya pin no awene na ye man bill said we betuma kwa abonte kra kwa ni campaign ni yema at that time na bato no kra twam anasa ana what check ni yema me hade date no mo de to ma ba no because a date in this I'm following within that time chama won to me bregu because obeko vetting the vetting time no also call na onu omu kodi nkomo ho no that time no the prison and I don't think say a prison be more zoom that zoom meeting and zoom something emma so ehefa or would it be permitted to go to a national office on zone koye vetting na so be a prisoner near man kwa because chama won to be kwa yenche enti omom kwa abontin kwa adwuma no kwa no enuru no so because it takes some months before answer na obepia abontin de kwa abontin na some years bi answer na ko ono ne 20 ni kwa no onya ntwamu some months 6 months kun try enti hokweda abontin ho no enti October 3 October 3 enti October 3 na ye di ase no October 15 eno kwa fe na ye kwotena so say be jatum ye nyuntum enti vetting time na ombeko no chama wuntu obeda akobi me question no ana we ni yenko vetting ombeko fantastic enti edru ho no ma obeda akọ vetting no
and now one of the MPP one make us other prison the beche so we know chama won to me so no original chairman national chairman they were coveting painting him so be city obetumi obesa comport no aye no ne manti e beti asama nako hono na e wo se mompem panimfo ni bi na me no mkasa po yando ensu na say na juma ba we enti o fendo be kasa na all kind the name of party na all kind individual is so any position be party na say no wait makasa David na so po yando party o mo kasa ma party o enti ne obekasa sisi ya o kasa as po yando former you can say communications director and our kasa say in the ticket of the enti chama won to me nomination na o ko fa we ne there form no there I don't think sebeboa sebe ka hunu kwa because ska o mu twenye ska ketwa enti asa no mu twa 10,000 and 20,000 sasa anom ka de 30 no enti enye ska ketwa na ukotwe almost 10,000 going na obekwa na emfade say problem it me vet na me dwen ho because vet ni sa de mani nim dia ofa form na campaign de nkofo no betuma ya man and ebi obetuma nya sympathy votes kra na ya dia ebi ananya me na do na appeal no ye kona e fama no for say obenya bill aba bonten na eto aba no mana sympathy baba na ya chairman there opposition big opposition party chairman there enwuru ma naka we delegate no na nkwala we de mpanimfo we de mo na delegate be na ya kra delegate we say buwa bakofo buwa ma timi we de nkwala we mu ankwala be yi mu mpanimfo amokoto abade amokoto ma obu da prison na say sata me de bia na onya bail ba bonti onya bail ba bonti no mai ene ya so ona me dwenu we bia na o mo betumi ato ama no say ye chama rodo na prison ye be kwakọ yi na fro se be ya mo de be faso yi na e be betuma sympathy vote dabi we de na ni po onwu ye na vegan na mini vegan no mini brofo no say ye na obi nwu ye retimi de am minim de nti obi order prison minim say I think maybe obi or in a sorrowful mood biano utimi a veganite man I don't know enti ya in a vigil and she say no amount for they are soliciting for sympathy vote say you betuma to aba na dem chairman wontumi na eno tumi abo na ma yetimi ayi na dey free prison enti I think say it's in a good cause enti omuntu ho na mo me say e betumi afa na afocus yes so afa ni you afoko baade de ene ya no afoko fa baade that's ejina we so we boche jako na nke boche jako chama huntumi ene na battle na jina omo so but they say they are quite the former secretary no John Board ben I'm saying na say father leader ben ben so na lead you John Board about room chama wontumi ekoda prison de na John Board nso ateki fast na afi no kwaro because chama wontumi has the charisma the last time I make one say the education background no say be say wo form no to nchen ya chama wontumi has a charisma e puludom or crowd nankasa but the issue is that people na man for person mo gina the Francis bi wa make pen say we buga man na de osikasa na wan hwe adachi bi sentwene mi kwhye na ro ba kra o ka na yen kan e betuma tarnish the image of the party entire na yempo bi a sebe in a court in a contest yempo bi a say ne kasa no muda ho ye na enkofa nsem bi ama ene ade that's why people choosing Boacheja say Boacheja de wo hwedi o the old Francis na the positions the portfolios bi a mrebi atwam what take care the walidi wo party ni mu a betuma boa party na ma ni monyam bi abam ne ade and people see chama wontumi as eduru ba bi ase and it is ne ba poyando na ase sebe agro bi ne some antisiwe bi kura wo mu ne ade a asabi a chama wontumi ani abere wo platform so a was o kasa na fi o de adana asabuga bi amanfo wo sa nkomo bi omudi wo nchen and opposition party no people know say baby na make ka kono ye hi obi a or different style bi ebeba urom edi ni die ni boso nko bi baba ura mama party no emu aya den aya kono you see Dr. Mahamudu Baumia amofa obi a onye sa
agro line bi or a serious man, very humble, and or I dream me say me baby. So he needs serious people. Say you meet my back, you know. But the lives of a poor young dog, Chamawun to me, a come about for Abronya, people see say, as of money drew baby auntie Suenu, Abronya will never come to joke, or no all man may joke in channel. But what I what in common I say, a mobile and allegations amount Chamawun to me far, President Otisune, ne vice, Uncomobi did yes, Uncomobi and no phone as I say, and who hears and coide, or Cassansem. O jama sami jemfimu ombobo mutokuru as a chairman 2028 says chairman won't to me they will bring out our videos. You see, I didn't man people before the beginning say chairman won't to me the anka young person. Backrobe me adeba wo so me hu say e fon say elections here kwaya na sense one can na obi a joke ni ade ade no kwa be ya me hu ni sa o na ye to ababi say poyanda kasa ni so atie na say ayi krai sisi ama kwenye kwa nti say question na odi ma poyando o yes that oh no okay wente we bit miss 0.38 na sa nyono and am kwenye no sresre o sresre o say oti wo o say ni amakwe de na ma nipa na force nipa na be frɛ wo no akasa say me send o we be na 0. A poor ni way of star na man for be fast as 0.38 nti the star na the star na no mo be send but o say krobia from beginning na nipa adwen say ni Paul so ni say ni mpo bebre be no communication officer but yen hwe ebra Paul sha say o yi asesem afa radio station bia be so no Paul kasa o be hu sa no say o book Paul to ho na wie say o frɛ pa ahwa be nu ho o be frɛ Paul no Paul ye busy o be frɛ Paul na pa ye o etom e be kura be frɛ na onya no later be to no afrɛ amofa ma bre o tama wo frɛ no nyina na ze kosa etu omle bi na afi poyando no a yesi we joke bi na obi e pese ofre manye de be ekasa obi e hye ne ba bi a no be so no poy de be edi nkomo sometimes etu bu anasmo be kan esre bet wo de asem no to nsane ani a wo de asem o kan so de be e no kore krobia what you say mo enti etu bu mo a omle bi won so dura e was style was wo fa e mani petime te won semase because style na Paul fan abibi no pipe so ko tie Paul this enemy asesem echina ebien ba pass system net be ba na me kan ansasem obo betie ne sase na me kan no en asem bu mu a obeka ne bi ode asesem na de be abafam obetie na ansasem na se tie asesem no but edu be bia na ye tu ne nyansasem na kan de ato nchen de o kan na asesem na fa ye de sire ye no en na yakofa ye de de kasa enipa no ye de ka bibi de atia no me ka se ko school amecha me sofori kro formatary senior high amencha no ye ko school no misofori ayi obi a wo kira de otufo etom no bi so no de agwa de be abafam na etom ne bi no na agwa na wo de bafam no na school fo nyina yesua ohwe di no was mo de ye kenan sasem am mfa no mem agro na ye be di na mo fa da bia ben sa me ka kire mo no mente se mo bi ehye maka no bi da na mum de mi hye ma ne mu agro ni mu de ehye wa no was nim tantan ena mushia ena mo ka ne mu de afutu amede ma mo de mushia mo ye de be mo nka ne mu mo mfa de ye afutu no emu ne mo ne be ebeboa mo ene ade de kyerem no mo mfa no but ye nipa no krobia de nipa na kana eboa no ye mfa no ubehun sa afei na ye na mo nchen o na point say sa de so mo de ye no gumbe amfa o chene be di politics hu komo pa you see politics is a serious business sometimes agron de here but in poyando you be o wakoskupa okra masters bibri I'm telling the fact okoskupa na ze ko za PhD class or in PhD something enti ponya sabi akra wa sua de pa e position na portfolio no okono ko betumedi but amount for you so sad no and me to aba man na Francois e take over enti be me let's no kweda kasa na me na me hu ni se obelusu me hu se Francois modusin no na se ko for organizer me sa na hu se for organizer ko benya ono so na se na ko tena ho na se la sem se so ko deputy secretary olusu de we dem ko for me na chire ko wanya na animu me a one Francois na me hu se Paul Francois no so no mu edu na me hu se Paul mu ha me de me se na me hu no aha Krobia dey break ni e fancy pacho
sao breaking no anu ade breaking so dia breaking ene le staff no na ba ben so say good board you know be dia tumu na motion no good yes and there also be dia sami aba say debate about it also so debate about it na omo debate wi na fe na ayi na good board hu nsame wan bi na kwaka bi a afanyasi wo mu yesi afanyasi sami jamfi ene nipa me ensen erkaje kan ho ena say also piece of mo say erkaje nip CEO no wasi una kan enti edruha okay mate yankwae abusa yetwa ho aba na ene banada de yakọ na fei wo mpatamu segment no yatumi akofa e de abro ye ba sisi ya Ghana no Adamba oko enra me so da na Ghana yesa butre no hweka enya Ghana na ohu ye no eniama miansa na Ghana fo gidie eyeja oba na sanye man sum pesuban bone nanso suban miansa na Ghana fo de say o man akro pese min kuminya say enya sa suban ya o man yenye change your attitude Ghana needs suban change your attitude Ghana needs suban change your attitude Ghana needs suban change your attitude Ghana needs yes suban ye wo mu die enya kra suban yes suban boni die enya kra suban yes suban ye wo mu die enya kra suban yes suban boni die enya kra suban your food your pan and piano now so Ghana ni be twasan ye ni ma dipa enso ye nyeta ye ko fa yes suban yo man peni na kra suban boni na science enya yo suban bi ta mo be ya aswa for ne kra suban boni mo na science enya yo suban say yes me la yo ko fa for the kra na say kra suban boni enya yo suban America betina na say ya ko tra America suban boni nti o be say so you better change your attitude Ghana needs suban okay right change your attitude Ghana needs suban yen suban boni ne nye Ghana needs ene dise ekuro yi change your betuma tumpon ye man betuma kwanim suban yes suban ye municipality betumi akwanim ye me ne o boni die ka yen suban na bomu so ne ma ye na man tima kwanim enya kra I am the official KAAKYIRE Krobea Asante enu this segment ye wenna ye nyambre pa kuru ni ye de ne nkoso punto na ehwe hina buto ye ni nkoma no pa na suban boni nti o mai the right abusia amova last week is unfortunate nkomo no bebre by na ye nya ka na anya rounds no do na but monfre ahimame environmental mame say me patade hia mo presby school mo eruan ka me koba na baby ana me na techa na no ade na me san ye me sere mo ade hia mo presby school mo honom me sere mo se omobubu toilet na mo me ensan kan mo mo ma ya sonte why for environmental so mo kubu mame e hia me pa why ade hia mo presby school e wo dwa so toilet na ewo na me catch environmental last week or say no Friday no mo bubu e ma me catch o mo say mo na wotwe say ma me na ma mo order say obe mo bibia na o mo tumi atu ho na mondia eni kwan so mo che e wo ho e mo ma me assurance na mo ina mo ha mo ti bi say o mbe he tu ho na mo na o mo tumi akobubu na adeshi o mo order area enso ho atumi ato nti e be sere se omumubu ya mama masonte na yeni hon komano pai na yewe sele city osise friend mami ma on kan off air obi na afre aha okay mate yeda na se mon frɛ wi ni mami environmental mami ne nti omumu ye no nchiri mu simple na eto ya soma fine antom dia na afie dia ma omo simple no pai we going to me Ghana for bo empanimfo mutie na unwie nkwatena office nka nje se wantuma mubu into there bia na nkomo no different bia MC no na wamfa ne ma na ma won
ebi omo anya fu obi engu eno de fine obeka bibi sa de ebe hunu se bi saka no na se kura ma yimoni na makotron office na ombeti bi pa no pai etu de frɛ mo me ha de na yemi so me na nkasa me nyante nsɛm na me mpɛse me bomu jack mo enti ebia na omo tangible reasons to that enti omo nkobubu enti ebi kura omo nya kwan ya ka ne be fa so na ade a ne na yɛntwɛn na yɛntie yɛse kakum we di bagire nipa num kwaku tetefo ne kan kwaku nkan sa enti ende sɛ obi anim sɛ omo yɛ nipa yɛse kakum edi no kwaku no enti ɛnɛnɛ yɛbɛkɔ areas ahodo na yɛntumi no very bad sɛ last week no yɛntumi momfa nkyɛ yɛn na nɛsɛ yɛakɔ areas na yɛntumi na afei yɛakɔ akɔhwɛ na library no still mumie wɔ no ɛno nso monyɛ ho adwuma ma mehwɛ na library no yɛhwɛ sɛ still no monya mmie library no na yɛtumi akɔhwɛ the reason why still library no ɔmumie because ɛkɔbɛ 2 to 3 weeks ni ɛna ɛtu ho anamo a the education director wɔ municipal hanom ɛmɛ yɛte sɛ ɔmutu ho anamo that very day na menmc ɛdi ho nkɔmmɔ MMC my ho no ba sɛ that Tuesday no the Friday dey no mo ayɛ last week or so oba ha no as the last 2 weeks yɛne di nkɔmmɔ ɛmɔ no as the last week a ɔno ankasa ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɛhwɛ amoma tuma akɔyɛ ba asat na ɔmo mmie ya nipa na ɔma me message no sama me message no bi na okay hwɛ ayi krabea ma mba ko wɔ krofa ma me dosia me ama me na se da bia adwuma de wɔtie okay na me kohyia no ana na sense ma yɛtena ha yɛka de wɔka no nyinaa enti ma menkyia no otie pa ma menkyia no ɛnɛ anɔpɛ na ayi krabea krofa nsuo ho nsɛm bahu maya bi wɔ hɔ no mu a nsuo ho nsɛm ɛden paa sɛ okɔ krofa gidi ma pipe baako wɔ hɔ krofa krom ɔhu baabi information center ne si no baabi information center no ne tie no Mr. Fentin akyire hɔ no a pipe baako wɔ hɔ na efiri hɔ no side ɛkɔ fa die school mu hɔ ɛhɔ no nyinaa pipe ne hɔ ti sɛ wɔn a ɛwɔ die soro hɔ no bia me kanya sam kutu obu so bu okuro fa o tie me a wo hu die anim kɔfa teacher kofi mu hɔ ɛkwa sane ase hɔ no nyinaa sɛ nyi obi na atu enso wɔ ne fie a ebia kwa kwasɛ akɔbɔ bia wonya bi mo na me ya ade ma anje obetu nso ma die school no JHS no agya na ɔmanfo no kokɔbɔ bie na COVID-19 ne bae no on sɛ ka sɛ mu nso firi ye betu eka ti ya yele hu bui ebere se sika na ama sika na ama ana enema bi nso kwasɛsɛye etina ehu behia sa akyerɛkyerɛfo na fa antis wie soro mkɔkɔye eto fa antis wie so mo ye wie no se so mo nton so ne biem enti wo mo a ɛwɔ mpɔtam ho no mebɛkɔ nsu a kwabia mu susam ho den enti tore bi wɔ nkura twɛde esu de bi kɔsa sebe twɛde esu so tɔ da bi a emboa so ye de bɛ ekom kɔnom embɔnche kɔ hɔ empleko kɔ hɔ ɛne ade krofa fo ne kɔsa nsu ofom ebinom ɛkɔ twɛde esu twɛde esu twɛde esu okay ana no so tɔ da bi wɔ no emboa so kɔ kɔnom emboa so kɔ kɔnom sa twɛde esu ene sɛ de yare na ɛba nti wo ma wo sam botem mo bu wo tie me kofo me ni free be safren pon da ho kɔ usabe nku so kodie school na chi hɔ baabi a agabobie mu wɔ wo ho nyina kofo teacher kofi mu hɔ okɔfa na ntwibuom ɛho nyina nso pipe ni hɔ okay edi so mo wo saa de wo beba a eso mu twa akwan ni didi mu hɔ ana o sɛ enkwala nso na ba nsuo ka akwan no nso no hɔ no nso yesane so di obia bobi powi a obeti free nyame anya adom a na ka betimi eno ye wo krofa kro no mu obetimi ka betimi ani akwara adi akwara be bone wo no okay eno nti omo wo ekwan na gya ho free Mr. Frempo ho kɔ ekwa akwati enkane bebe na enkane krofa chiamen na na Frempo ajakum bebe ye wote ekwa omo mutie mi de omo hu ekɔ baabi a na gyetua ɛwɔ na chi ɔgyabobiem hɔ baabi a maame akua bono wɔ baabi agofo afomu ti nyina ho nyina pipe no
akuya bono de obi ade nim no ana me ko obi abe ho area ko nyina nti omo so kra sei no ayi ensu edafo no mkosa omo wo area ho no ensu atwade esu na bia anya atwade esu ya ensu yesu foforo ensu edafo ana omo sa nti won nyina asanka pipe ba kokora na se mienu kura na wo se ekọ because eho mo ye nya electrical area wo I talk about mechanized one ni bia na se kafokafu ni bi wo de kafokafu ni bi kura ye sapa dim ho de ye ko bo ye kafokafo na dim ho de no so se ya ba bi utwa kwan so makonye nsuo no enya sam ketua yinya kafokafu ni bi kura ye yenya no bi ye sense eho omo ye electrical area mu a nsuo pa bi ni ho tiki nya ba ko na se mienu bi kura ko ho no mu a sense free Mr. Frempo ko nyantwibuom ye nsuo bi ni ho awo eho so ntomo hia nsuo nsuo ma ho de ese omo ne moa na didi fo enti krofafo hia nsuo I see nsuo nhyɛ da ni ho hia nsuo okay enti pipe ho nu be fo kra wo se krofa so nsuo sa wo krofa so pipe ho be du fo but baby American no area ho na American o se bi ko okay because bi omo nante be na me se gidi ho de ne se ya crop ya me ha mani enka o betima nante fi mfa se belia ho ele kwankwanta okay betima nante fi se belia ho le kwankwanta so anya nsuo okay nti nsuo hu sam o ho no no edi nti wa wo teto pa de na se nya form de mi na kwakwasa na so penzuo ano no be kokubu nsuo di a ene obe nante pa okay nti ho no ye hia nsuo okay enti ya maame MC TN kan ontu ho na mama ye na adisho mo krofa hia nsuo enti enye ntem na omonhwe ntutu ho na but anope maame mfa ya MC kakra woni bibi ye di ka ma na kwaba yesi ya ye be kofa ye se wa MC kwa yale no kana me bawe me ba ye musa sene ne neti David maame ye musa sene ne neti se eno de ye wo ho ye musa sene ne neti se eno kra me wo fire kakra wo ho ba bi na no woni bibi driver for ni sika na mo gye no MC ya se wo yin ni am menti ase Ghana hana ye wo no tenie pa se ye beto case kema transport union no any the transport ministry and the tenancy then they calculate percentage of money beto so nationwide so ye to case kema be 20% 10% 5% and into uba municipal any district hold on the municipal chief executive the police commander wo honom and after GPRTU transport union say a proto mama kekanyina then they sit down no mo ina calculate you say e be okay from dwaso kokonongo ye work here say na sesa moje then the assembly need the signature na so the stamp atimso and then ya adwuma by nay ma me no for tabra ba won fa taxi ni bi MC mfa bi o teni ye pa MC won for trotro kokonongo police commander and front kokono we no police commander na MC na me bo me fuma no pai enti omo wo ha omo hunu say drivers ni the 2 minutes omo nsam e no moji 4 cities omo ji 10 cities tobo I don't know that way what dey tie me on say empanifo bu be say opani due mateman enti say o pa say on tie me but dey wo kan e was say report koduro mi see MC jai amofa dabi amofa kan we so on photo to amofa enti me ban MC person o kire so on so moji 10 na me sure say opani due mateman police commander me makon ho personal ma reporter man say drivers na botrefo a bi say me Krobea Asante catch me man office na police commander. He's a police commander. MC is where? MC Oyawe. Mr. MC Yawe. Don't say that. MC Yawe. Oyawe. Anytime MC no nim se boys na say make say driver for no pending for no edge 10 cities. I any kwan so moje. Na make say o ko janjo moje 4 cities. Say na make sure say wo si wonim a ena wo kaso akọ na man. Me onima o ate onim oya o twam na anu odai. Any si so moje 4 cities no hunu. And also kasa wate no timi mfa no anya tio hwe ena no ayi environmental ayi ba komi ba ha ni ana ka chen se ayi school mo charity na wo ho no wo ma ka mo nti wo so mate bet yen twere tem na ansa na bo matime de akobu eni onu kra asa mejeje omo so lete ben
let the better say Krobea amofa no Mr. Tiano amofa ntwetwa manem sometimes I do baby ampa omo no sabe wo dey say omo obi ye chele te no mate to am see was see nyame mpangu ana maso bere ma no na me yo na enti ko bi be chele te no mate da bi wo beti enti jasa sam no ka enti o pa che so nte oya we say omo sisi person yes no you see sometimes am see wo homa ye no ono the security ni na no enti oba ha no ma the police commander omo makaina the unions obi a hye na se edidi se ma me no wo be ka se wonte ya person che sei enti amanfo su se etoto case kem okay bi san se ono union na ba ne nche na betra se sika se ne pese eje o ma ba ne cha be ka bi sa e me ka se e bia no wonte ana na wo be ka se wo kokoda ba ne amofa no pe me satina de san twetwa mu ni ba e da ya na me na ye nya encounter David no Krobea Fredena ma me se on say MC atia se wo ka se e bia wonte ya obi me ka se wonte me say MC ntumi nka je so wonte we me ka se wonte ka che se me Krobea me say enti on te se wo be ka se wo kokoda ma ne no ma me safo no fo tabraba on tumi nka se wonte wati wayi nani on ka se wayi nani ba oyi nani so me bo nfima no pe because oye sadia na ye ntimamufo no na o tete ye yiso because wo ho no me say wo ye no fo tabraba yi na ye no ma no enti se niam bi nkoyi a wo se wo bayi na wa aid amanfo timpintin kwa how many times na men kasa se mo hanom taxi drivers men tan omo nye sika mepe but ye mamra ne nya adwuma kroma what I say ye ntumi kasa atofo emu ntina wo atena wo ba bi se wo kasa comfortable zone area wo se mato case kem embra ba na driver ni wo to case kedim tumi ba na driver ni wo to case kedim me omo pomo mfa me ba me ka no kra kire omo embra ba no mo wo tumi ba no mo se omo ade omo pe ato case kedim e the municipal chief executive wa police commander wo kroma ye ni ama omo no mo de mbra na so omo nsam ye no mo pe wo kroma yen ka no kra nkire nipa eti mam sin tiase so ya we ene ko be what I say eti on to ho anamo se percentage biaba ne say drivers no money 20 cities kwa me problem ye betwa 20 na ne me kan na me betwa bi o anya se me ntwa bi ba me percent drivers ne tiase se enya mre wo so mo fa so no me ba problem me ba o de ti ameso me ka san se e bia me ka so ko police commander man e bi kra ko police commander ko ene GPR team pen fran kwatena ase ebi ma frɛ drivers no ono ma ka se ma monye se driver ni no wo kwatena kam na se driver ni jew no mo bo ma ne se me kwa driver ni agye obede nu ho amovei le bi o je wo Krobea for cities na si junction ho no for cities na si junction no MTTD for no mo hye white na omo kogina junction omo hu ana Mr. Kweku police ni ba ko me me Mr. Kweku omo person omo che se amofa mabo police ni bidin opo omo mra sesia me se mabo Kweku din se opa che se junction ho no ohun so omo gi for cities me junction kwa me ntafa ka me ka kono die kono so mo twesi hin fa Krobea kono to dwa so de ba twesi me drivers no omo no wadi nkomu driver bia ni mi ni Krobea driver bia ni mi ni Krobea but se me kwatena kam e bia wo ka so ko bo police commander ba ni bia police commander ba wona oma abeka se bi mo drivers no enemy suma twere ko ma police commander ne mame so wo so say o de wa nya o beti be say so on ya ma so ko bana ba ne me e bia twere ko ma ne de o ka tell say me say o moji e na no efe GPR to chairman ba ne wan ka so ka che o mo ne drivers na ka so o mo nye but o kwatna kam a ho no drivers name trains was say kokko kwano wa so the police to enforce law they should call them to order say JPRT for no so market o mumrante ne say me na me interview national concern e no mo ka say o mo to case kem e na me de ba district municipal ha e be interview taxi drivers no mo chama me boa e mo ka say o mo ntomu e nti ne mo from mo to mo for say mo bia enji sika bia tru chain e mo je ti enkomo ni ye e na me say police commander ne nyawe ya mate edinti nei me sha wo se twere ko nche me say wo zo boss so ntwe me say na omoje na ye hwa na mo betu afro se Krobea twere commander say omoje na se ye be gime na mama police commander hu se me kwafo ka ya gime 10 cedi a obede nu hu anti for cedi na esi we na omu hu ko twa komo mo ko twa me se amofa wa anya sa adu ya obenya ko relate ko twa komo mo wote
kotwa ko mo say no moji nti ye report no mo because me ko ka say MC nani ye ne yenti nani ye ne ya no nje so oja MC ni ye amufa and them first and them make us wajai make us wajai MC mra bonte be kan che say onya hui me e ba sa dem you okay sam MC be ka chem so hunu ya anope se no ho ya de o mo friends o hunu oti hanu mo ko badasa oti ne ka mu na onu firi na ye biridi ye twa sa sika no ntwa bi MC wo twa bi on twa bi wo kwa konongo wo MC afa taxi kwa konongo da and ono so na wo so gina mu na oma mara ne ye adwuma ma posifo ne drivers ne kasa what in common say enti ye betwa sa sika we sa na ono waso e condition of fili dabi yan so sa man so amufa ke increase is na yan so sa man so enti bi sa general center MC onyawe bisa no la mi se se je na bara mana so mo na mane krobea enso soso krobea onsa adibu ho no mo a o de be se me kan aka se bi wa ko bona mane ma me mo police commander na MC mfim enti mi bo mo mfim anopa na so mo krobea na sama na o kana anopa de ye tu ho na mo se fine o chena me ba Friday me san be gina ma ka se o so mo tu ho na mo drivers ni si ma me bi na no o kan ya krobea ya kan bi ma ye ma me se ma me man fa ka ma ha o wa hwe mo mfa me ba me ka ma fa fom o do mo fa me me fa fom Jenna bi aboko de me fa fom Jenna bi aboko de nyame adom bi aboko o sheti na fo dia o ya onyi bi ma me o do kwa ya orogu ho ma me na o ya kama so em pa info na she medase Jenna Afronize baba na dem mo frame me ba say oh no come on here we be tom Jenna na case ka na omoji konongo ne dwa so case ka say is na omoji 7 cents so omoji 10 cedis ena dwa so janshi na omoji 3 cedis omoji 4 me agi me bibre bogu for no so dada kwese na omoji 8 omo de ko 10 na che and the 2 cedis warm no what na be mate ho asem kwa me and me fire MC no pay because oka ho bi say me Sam si omoje tra yes to case kem national ma say to case kem my interview concern drivers national see to case kem my interview taxi drivers no omo chairman owo konongo oso omo to case kem na omo mofra na omo hu sase fu na etum no omo ho kire omo entomo de bi ye den eto so ba nya mra ntomo atom fo se mo obi anya den entum until say national penimfo ne transport ministry ni bewie na omo nyina ba benkruma be ka say okay for now ye the percent say na den atoso na omo 1 month enti ye month ne de enso da ba si mini yakum ebi no mo ka say penimfo no mo da no na akwaji sika enti aso omo mpese omo ye enti say na omo de omo tumi atum ba ma me no fo tabra ba msi ono na edi na si mansin su so ono na ye mansin su su hweafo ohweso a ogina mama aban edi se ma me no na tene private car no so na AC na me krobea asante me for taxi near the 3 cedis increment tum from Dwaso to Konongo me fa so bono mo hwan na me fa so bono mo AMC ni commander na na GPR to mpanimfo no mo area hanom na me bo mo mfima no pay je no na me ya adwen kwa me Dwaso to nkran ya tuma na yentum Dwaso to kumase ya tuma yentum dada na me for ko weekends no na me twia yentum omoje wo say ya je me ofru vozi na omoje me 30 cedis ofru 207 cedis no omoje 25 cedis ne dada na me ba ha from dada me ba me twa me 6 to 7 months na me twia na omoje me enti area heya no mo and aso ya we se me kwem so atebubu wo ya we weekends the same fair no omoje na no omoje from atebubu to Kumasi from Kumasi to Sunyane fair me twa na dada na me twia enya se bia me kan de ye bibiu kwa me se eba sa e wo se ye hold GPLT from penny form o ha no responsible say omo na because mate maka say driver for no dodo na join ku dodo na so join but ka omo join ku ni de omo load from Bogu station to Konongo station omo load Bogu to Dwaso station Dwaso to Bogu ni de omo betime
ayɛ ahyehyɛ ɔmo mmara a ɔmo betumi adi so enti ɔmo na ɛwɔ sɛ ɔmo ne ɔmo kuo ma ne kasa sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmo bɛte asɛ sɛ mmara ne mae enti until sɛ mmara ne bɛba ne yɛn a moyɛ anda yɛn no from bogu to dwaso no ɛyɛ 8 cities anaasɛ sɛ bi a 10 cities a nim dada na 8 cities a ɔmo ma gye 10 da brɛ na nte sa 8 cities a ɛwɔ sɛ 8 cities na mo fo bogu station dwaso to obogu to dwaso station ne deɛ say 8 a ɛwɔ sɛ mo tua 8 cities because kwa me da bi abɛkɔ station na GPR2 mpanifo no ɔmo te board na chi ɔmo wɔ hɔ so ɔmo hɔ no ɔmo so hwɛ ma ɔmo so nkrɔfo no gye saa 10 cities a ɛnyɛ mmara so ɔmo gye so ɔmo so hɛ ɛno na meka sɛ ɛka bɛwi MC ne betumi accord them to order the GPR team mpanifo no the MC and betumi accord them to order say na mo no da bɛn na mo de aba manim ha sɛ mato ka eskema mo twere board no so 4 cities mo gye 10 cities ɛno nta me fa ya MC no eti MC na sɛ ɔkɔ no GPR team for to order because the GPR team for no mo di nkoma mo ma kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ sa ne sɛ ɔmo gye enti sɛbe mpredua sama no susumi na so yɛ ka ne sɛ driver sɛ na ɔmo ayɛ recalcitrant ɔmo na asa ɔmo mfa ni dia ma ɔmo mpanimfo no na ɔmo ɛgye ne ɔmo gye enti sɛbe abɔfra so yɛ dia na ɛsɛ no yɛtwa ne to aba enti the MC na sɛ ɔfrɛ GPR team for mpanimfo sɛ nea mo yɛ me manfo yi na mo ku ɔmo mo bɔ ɔmo po mo bɔ ɔmo korɔ no enti de enti amo yɛ sa enti maame no fota braba no pɛ sɛ me fa ya no ɔre na sɛ jani na kɔ no so no pɛ yi ɔre na sɛ ɔfrɛ sɛ mpanimfo yi to order sɛ nea mo yɛ no mo sisi asante akyemfo me nkurɔfo yi na mo bɔ ɔmo po kwame ɛwɔ sɛ ɛyɛ the 2 municipalities no because me fire a Reverend Edu so yɛ keka nyinaa no yɛn GPR2 for ne yɛyi for ne nyinaa no ɔmo hyɛ division fan sɛ Konongo ase because Konongo dwaso MTTD the under division ɛwɔ Konongo ɔmo so ɛgye sɛ ɔmo so ɛgye sɛ sika no Reverend Edu so yinani ɛna ɔmo yɛ sa if so na ebento if central yɛn nyinaa yɛ ka sɛ yɛn som wɔ mo no police division no hɔ no kra no even central hɔ no kra no ɔmo gye fɛ no deɛ ususu sɛ ni kwa so ɔmo gye no ɛno ano ɔmo gye ɛwɔ central in front of the MCE and then divisional police commanders ɔmo wɔ central enti commander no wɔ Konongo ne Reverend Edu nsusu na sɛ ɔmo nso yɛ ɔmo na ɔmo nso gye sɛ sika no kako ni nyinaa kako a yɛ nyinaa no yɛ GPR2 yɛ chairman boss no wɔ Konongo frɛ Konongo MC mame sɛ wɔte ase ɔsi na ni yɛ ne ya boss no wɔ Konongo MC mame boss no nyinaa yɛ som Konongo enti I think say ya na prices no kura ba half on the free chairman of GPR2 asante achim ni nyinaa no ɛwɔ Konongo okay enti I think say the enforcement must start from the division because division no betime a make law no say mo yɛ wɔ asante achim nyinaa no yɛ nyinaa no we under them enti so ne Konongo GPR2 chairman ne trase Pro 4 chairman trase no mo nyinaa no kɔ bankrom say no we are the division commanders I wɔ ha say okay situation in here emra free national ban say no taxi driver no tow truck driver and na obetimi agye sika na mana abro so okay say sane free so ho ba dey I think say asundwe betimi aba bakwa me anya sa dey for now general wonim say mara bi kura sa ba drivers no okokuma a o ze me matra kuma se achepa ahwan atafo road bu a wo fro keyetia na okọ ahwan na obesi meduma obejo 4 miles obejo ha samra ne sese kura twam o se na mo twam o ye driver na e wa adwen se me jiwe ha na me toa so age ha ye be jeli baby you see san niam we na asa o se no pe drivers be be kro be kra ye num radio no but make no kra na me comment town yan famra ne nya adwuma no pe akwa me the national must act fast because driver for no so bre omo bre any day even to am me say me pesa boso me no the national must act fast because say for increment no kwa na ekoso spare parts na mani na kwa day kwa na ekoso by you are expecting the onko adwuma mabo ka na general ena make catch and only obi so ho don't be on ti faka no so nyede ensifi enti mo GPR2 concerned drivers association he for am nyina no mo national mo na mo age asem na kenten so what are you doing there na mo ye general ena make catch drivers no nto mo mayen ye ma bosume na aban ne de show mo nye de enso bosume ne so mo nya ntokwa ne mayen said the chem so monte case kan so na mo ntum no ya na be san ka kira aban ne sa aban ne so ba dabrejo aban ne hye o mo boso mo ba o betetifu eso man ya ja aban na nka dollar ne kran ko de 9 to 8 series o ya we enefu ahi ne nenam e ho ne san ntokwa ne ye ko me de mra na ye adwuma
say na sa 1 month enso aka be say 5 days say 6 days yen twen man nso because kwame de so many so me to ase pa de ya ne say driver for yi e bia na munim percentage kura eba me nkomo ni na no so ya nti enu mom de say ya shut am ato ho say yen twen na e bia August ending yen hu say obi a national mara mo de banie but ya shut time amam na say enso e de a I think say o say mo so no mo dwen omanfo no ho kakra say de be ya percentage e beba no emma nkosisi obi because awe ya na bia dwaso to bogu kra na ekwakoye 9 series na ankwanko do sa 10 series amoje no ekoba sa obi apo ewiase on say ya hwe ne ma bi ya life na ye de ne ma say nsem say me na me de me ka opa afo pa memfo no say wan hwe ye na say obi 50 pesos e ka obi no nya nsem of 50 pesos no a you may think say bia da bia ohu coins and umu 50 pesos no wonu say nipa no ebu 50 pesos no ekura more than ebia 10 series jena mentwa no konongo tudwaso e 7 series se mo betum pa mo nye 8 series ana 9 series 10 series ena moje 30% 3 series mu na mo de atoso just imagine this 3 series me krobia na nhame o ni twa anya me den but the issue is say ya ntena ha nka nokura ma nokura nya adwuma kurum ha e beda na to de bia obia nya akonya na osisi ni nwa okuroma ena fuo ne atum na se fuo ne te so a se te fuo ne so a mu de esika be man ya tete so kura na fe ne so man tete so Ghana da bena de about apart from NDC for multi koko so da bena fe o de horo sere apart from NDC for koko ne bena chi den na niema bena ne bo akofo akire da de bia niema ko animu kwame o man etim no emra no to da se ye betima enforce mra na memra na ye adwuma no ya na eden pa because the nipa no aso odin ba kwame me de me wadu nyina ne se he said ne de o ma jeje nkrofo 10 na o ma jeje nkrofo 10 na but what about say say national no the percentage ni ba na enuru sa na se nu 10 cedi na oji nipa na obo nipa na po de o metin say wa fa ho adi ana se bia bibi say bia because sunsum no bi ho onu bedi say nipa na ye nim life no ewie na ne asem ne me bia ya na yetotototo nipa bi wa kwan mu no ya na de nyina akɔhye ne fie bɛyie bia na sister bia ɔne ne nkasa obro no nso na ɛyɛ no ɛyɛ wo yadwuma mu ayɛyɛ yadwuma ayɛyɛ ne ya na montu a yetutuo ne apo a ne nema bia yeye ti amanfo a yehu nti no ɛno daachi bi no wo sɛ sunsunsanso no na aba wo so ama wo so kra sunsunsanso bi wo a ebetimi aba wo chirima bi so because obi wo a na no kasa ba ko 50 pesos nti asem obeka a sɛ megya amana ka yo mate wo de fa no kɔ but wo wankasa wo mu no unim sɛ fuwe no to ayatum no senko a ya tufuo no wo pe uni percentage bia aban ne de ba sɛ ye de beto bogutu dwaso so anasa konongotu obogu winning percentage na eba nsa wo work wo own percentage no now the to so a o sisi o manfo mine no mra no da show nsem o sisi o manfo eno de drama for na omoje sa ne de omo sisi timamfo no dodo eno de enye timamfo no mo sisi o mo dodo we so police ni meche wo ho fa kokko to ansa anasa yenya wo den ansa onim se force this no omoje ne 10 cities no me ya ye mi bi no metimi de o ma court metimi afale sisi a e de o ma court say sika na ni kwan so omoje na omoje o pa sisi a ma me info obi nkɔ court sisi a na ye mu obi ka krobia na oba na say o ti sei e na akwa na ka echi na o ti sei you see but emra na da ho no o pa sisi a mo bi info obi nkɔ court obo hu na ebesi kroma but enya mra wona wo twika ne nne de wo ye okay but kai say o ma me bi twia bi o girlfriend bi twia bi o yiri bi twia bi enti e san twa no ho a ebesi hwa na no me ne ba ko ka say na krobia de o bia o gina wo to boy mfim dodo meti ne ka anim no o boy mfim dodo me say me bom mfim na wo hwa sika muji sa na se muji igiri sa no pesa taxi driver no tie me sika muji eno na so oje na me twa me say o force this na me twa metima twa man sesa aka wo but emram no eye sa one city na mo de kan no etumi to ka mo no ma ho dabi enti ada na ye mfa mra na nya adwuma bo so me ne so wonim sa omo mpanimfo ne transport ministry ko hia yeah ana omo se case kan bo nti omo pese omo ye den omo to wenim ana ministry na omo tana se omo nya abotre ye den emo omo na ban se enru bosume na omo ne omo betena se no na watetefu ani den watetefu ani so ana transport ministry we company no GPRT for no ka kire omo say
sɛ eduru month na sɛ aban antetifo no so ama yɛ ho antɔye na yɛn yɛ de yɛ pɛ bɛɛ dan ɛbɛto case kanim wote nkɔmɔ no yɛ ɛna ministry sɛ oh mama ham ho koraa na eduru month na aban na ayɛ dan ɛho biribi dem bi na ɛsɛ yɛ ɛnyɛ twɛn na ɛsɛ twɛn enti yɛn twɛn bosome ne nkwa wiyɛ na mo mpanimfoɔ no mmra bɔnte mɛka sɛ ko nkurɔfoɔ no atwa ɔmo mɛka sɛ papa sɛ bi asɛ papa bi ayɛ dan ankyerɛ yɛn enti efiri ne ko yɛn yɛ ma mutumi case kana mo mfa bi nyɛ dan ɛnka ho asɛm ba GPR to fo mpanimfoɔ na bɛyɛ dan ɛbɛgyina wachi woni me bi sɛ ɔmo pani no ɔwɔ konongo no sɛ enti sɛ mo mmɔfra yi ne ɔmo yɛ yi asɛm ba mo bɛgyina ɔmo akyi ana wɔntumi anhyɛ da nyia no because nim sɛ asɛm ba bi ɔmo ntumi nyɛ dan ɛnkɔgyina akyi sɛ ɔmo abɔ amaneɛ sɛ eni kwan so de case kan bi den e ka ho anopa yi me ka say bebre be ka say krobea de sisi but no kra na e ka tell protect na be ya say ya wa ha say de ya buati mo for ye ka na ewom enye say e be show bi achi de o so bi aye na fantastic e tie be sere drivers no 5 days na aka no de aporo ma bɔ no be 2 weeks ni mo strategy say sika nye nne na ma me bɔ MC mfim ni say sɛ bibi saa asiesie bi kɔ so a ɔyɛ ɔno nkoto na obetuma gyina mu ɔno nkoto na wotumi obetuma ka sɛ mente aseɛ ɔno nkoto apart from no mɛkyema ma me kɔ ho tintin na aba ɔmo so ɔmo mfi me enti MC na betuma ma order da bi ɛnɛ saa yɛmfa bibi ama ntimo ntomobo ba sɛ maame na asɔre dia ayo na national crime police phone yo Oma kakra munti. Yo prosecutors o. Police won any prosecutors. Yeah, Oma begina junction your station watch che omu nyina do ma. Eti mpanifo no na be mama ya we se ne mo ye ne nye. Eti ya apprehend nipa be enum ne nsia bi abɔ mo ka. Ebe to aso sa. Because emra ne my idea ha adwen o because said the omo gigi sika no bi a de ne pe. Too much. Bi a de ne pe na o say o ye do pe o mine no bi a de ne pe say or ye de opa too much ya na to da intwa yi too much and na dia na yakra ne say driver phone bi wo ho akwa me o de 10 cedi kra wo je no o de je ya nipa ne bi wo kra sabe bi wo kra oni bi but e kwan for so wo driver no be chire ma chire nipa no kra no o betimi kra ma 12 cedis kwa me asampa na me ka ne san but driver phone bi wo a hwe na me de sisi na wo de obefo fo me de me ka me betime pake me ka onfo akọ ne sa ne ma enti akoba sa da bia no na I say ebufuo bi me na me de me ka ewo passenger no ne wo driver no won tem but do emra ne mai by OG 10 cedi e de ben na wo betimi aka kire passenger na obefo ka no ama na koma kro atọ ne so me ana me kom ba bi ehia me enti e de a me kọ instead de wo betimi bia no metimi atua but ekwan ya domafo ni bi enum kasa domafo ni bi enum kasa pa se de sitie no efun pa o yo be kan kire wo no efun pa o ya domafo no bi wo a o betu ama wo no o be nu ho kura se wo ko gina ne ka ne ho ba hu se ye nso anya okun ba obi na ka kire me se sabe se ka bi dwan ka se me driver me mfo ne ka da ye se ye nka bi da unim da so be unim da sam beto ye se ye nka bi nti anu ye ka ne ye tirim na obi tumi ka se akwawe pa me mfa no ene ye ka ne ye tirim because what come driver ni ti unim da asem bi beto a ho be kire wo pa do afo de ye fo mu ni agro but kwa me ebi manum kasa nye obefa fomfre jai trotro mate ni bi enum kasa driver for taxi drivers ni bi enum kasa nye kwa me si betime ya taxi driver ahwa bokutu dwaso betime a charge obi 15 cents Ahwenepa ko no betua omo wo kasa bi kwa me wo kwan a enipa no kra be foso eni nipa na kasa kra no wo kra ebe wa kono kra driver no kra no obe su bi ama no ama wo kra na ebi kra wo twa ne kakra onye won sisa sa adwuma no yanyina no yetwa ha enkoye ma obi a wo man no mu emu oden fuwa ne wo soro but emra no se de emra ne kasa tia mo de ende nka emra ne nso se mo beje saa de no ba mo driver fo na kasa mo je saa de na kasa no se mo GPL TV mpanifo no se amu ne mo ye meeting no mo timi advice mo a anka mo nyina mo betimi aka mo ka ne ke metena akra nka ke metena akra nka because ye bie line tuma capacity na be friends o mi nuanom mo de ye mo nje man ye ye ho kire o mo so ho kire wo mo nti enya hwe mo emrepa no e bia na pese je ne ba na so ate anase dukwa na pepepe na ka asomdua ba pakwa me kwan ya ye fa so a o mo GPL to impani for mo no mo je ane so mo tro board no suka na itu no o me pa number no mo tro foforo etu na etu ana etu
etu na ne hia say obetua booking fee ni sa ne manema obenya ne booking fee ni ade say obenya pepa say omo ye orientation kwame ewiase no ewiase ni bie o orientation I was asked one of the chairman say omo ye orientation mom because obi betwi car o station kura o talk car ne ba ya na man akonya say on fancy kwan so na onye da commercial business na because bebre ho no mo kwa se be mo no mu kasa nye kwan yo mo fa so ni pa di nkomo omo relationship no enkoyi they are not sociable and such a person I don't know obetna sti anim ba mate say omo de mrabi ba for now kra sa license no driver license no ye na de ye private one no untimi mfa nkotwi taxi ti say bia me hwe na me kai be bia du na me ntimi hwe nkora na ma me divert ne mfa nye taxi na me pon adwuma na me de namu ba na me license ne kura me ye private license mara na ba say de enso so de man so biem it is amofa na ebeji commercial license a was said in the orientation say anya hwe no amofa e ko oni nipa kwa akoye business on nkasa yem ne niema because those are direct symbol ko ebu mu nware o obu odabe bu oteka ni mu a wo hwe ekaka metifo no o peda ne nsa na opa ni motom hume saa niema ni nyina aka ne won bagugu akwan ho se o kwakwa driver ne anya ho bekasa nipa ho e so ma cleanness so ye adwuma obama ho atu bedware wo betwu se kama o kasa nipa ho a ma o ka mu nkobo o hwe driver bi ka na afro abra ka konso kura ye minim ne won ka nim ahuni die bi ebi mo nya de onana kyese oduru ho awon tia se saa ne mani na omu de begu akwan mu eni se o kwaje online se sa ye ro ba fa saa ne mani nyina ma kyerɛ wo ansa na wa be taxi driver trotro driver na mate for no so me omu dai government for no omu omu orientation omu na say orientation na so omu nyei omu nyei orientation omu nyei the last time na wa sama kwa fa wom na yen ko na asem no e ba ma fire ba kwisu na yen ko no story na see no madi akire kakra member say be ka ko akire the story is killed enti but the yentu boys no so na security for boys yentu omufu sebi previous obi fum kuma yemfum ndwa ma this story na chi kakra eboro no na no so eden do say ma mene ni me ko hwe ahono de but ma mena nkasa ne nkasa mu che say ohunu se nipa no ne ba ntina nko de che odi ache sana me pacho odi che enti ma mentu mojo ne boys no so fu say eduru be munya botre eduru be munya botre sebi impre sebi ebru obi fun kuma yemfum ndwa botre ne de na me ka che say sometimes fine what tackle ma me no aban mu ha dwen but sometimes eduru be bi nso a yenhunu how to address some issues yentwa sebi ye ekoye ba ye du football ne pa se boy ni so do fool bi general sometimes kwam se boy ni so do fool manusi also count there dem se woni mi na kasa se woni also ka bi asem boy na do fool na boy na onu fool bi na me se ma me no ponche no aha dwen wo do fool bi mo na obi so do fool eti according to me mate no a me ko bisa boy ma me amakọ boy no ko bisa no enkoma wo die ni se ono on sheda se obetu twede ayi den abo ma me no but obi sheda ball na prapre ni but obi sheda ball no apirapiri nim na nsa kan ma me ne apirapiri ni ba ba ma me no so me mani ehu se ma me ni ahono ende no apirapiri ni ba ne sei eno na minim se na obi e prepare na obi so den nsa kan eti me pese ye tia se asi wabo ma me no ana de nsa kan ma me no ena security makofa no mesro yema bibia nya abote next time those antwayi ma me ne yina dia ntia me friend no fotabraba no say oye nyina ye dia oye opinion o da ntia me friend no fotabraba enti ono ko wanya abada ye se me ba no wo de wabo me de ache enti mojo mu mesro na so omo nko ye adwuma da mo ye omo ye bibi emprovedium no na no adingenua enti next time na me say o chere mu ye me pesa o chere me nema so ye so de be ya because kwame security agent there so we minim omo a to say but next time no so no unu say oni penny there obi a bo ne penny ho ban and there's no way say obetire won say bo penny a e bia ne entourage ne begina wa we odin kakra be ko mu ene na make say kwame general na me se na ka post for okra that time ka sabe ga boy no or remind
issue ni nyina no senaka post for that instant na anka nensa ka obi jina baby blade blame mo obi say obi nto ne bo asa be nkodam. You see something. But you know, no more jam and Akadia. As you never be a man, can blame anybody. Yemremu. You say will be a miremobia. Mamma na me gina so akase o se ne ba na brantie no. What jam why ye den nyame ase. Nensa polina ne ba ye den nyame ase. Ne ba wo jam. Edinti na me de na ese saa na ekọ no. Kakra ne de saa na ese ko. Na nkomo be no. Enkomo de bebre. Ye na ye assembly man na ba. Somebody may have anti ye na nkona. Kwame mekoso bompata for abaso. Bompata hono. Bompata committee for ne assembly members omo ho. Kwame mekoso abom abaso pa. Say the me de mani ehunu de. Krom ha say ebia wi amanfrom ehyiayem ene nkrom kwa bekobon ene mramra so ne chempo ne area ho a ehon so me hunu say communal labor ye adwuma pa. Bompata kro no. Me bok bompata community ni nyina ba so na me de respect kese de ama pa se kwa me hu bia cheye se wo krom ni abok communal labor na kwa me hu emma ba bi emma ni senso eduru enso ade ye wo ba bi emma ni senso de free de akọ communal labor ba bi aye adwuma na ne nipa domo akwa me o ma si form a obi e kwa na ade se o senso ni bi de akọ support what they are doing there na. The book has said the ama bompata committee for Yewura Kwamjo ene assembly members name penifo awdo omo nyina ne nananom teacher nananom we all say nanam hihye enya omo hihye yi a esa na ma we nyina entimi nya adwuma enti ye nana ambassador na ifa penten nanam atram konwa nifa benkum achiame for penifo omo nyina no kwame mebo omo baso papa se omo nkoso ama nkabo mu saa enya adwuma obompata kronum. Because kwame school na omo ye no communal labor na omo de dodo na no na omo de ye o emrante be do ema ekonsuo ema prepra chese e ka bibi kire o se kro no omo si omo agye atum se e wo se omo aboa omo ho se de ben aban bi nso betimi aba beboa omo enti ya ade a mani agye pa de ama kro e friends bompata na nanom ne committee for ne assembly members no e kwan mfa so omo ye omo dwuma no many sopa na me pese omo bekoso no ma yes adwuma ne saa de nkabom saa etimi de abo because me hu bia chese abo communal labor na nipa dompe puba say ye nyina ye kwakọ ye bompata kwa me unit committee chairman no obo adwuma pa Mr. Joe Kwamjo tuntum Sun City o ye adwuma pa nkabom ne kwame communal labor no enne ebo be anopa be no nsia na enne ebo anopa no nsia na ema na so mudin so ba ne bi mudin o ma sha say din so ni ba na isi na benkum onifa na eh present present eh ha homache no na ho ahomache no na ho a mo hwe say obi em na say yenya adwuma kwa me kro say utimu a ani mpanimfo no abọ ho mode ama kro no community ni nyina atimi a unite a ye de nyame ase ba kwa me kro ni bo a me kro ma santa achi mo achi bo communal ba kro bi enko wenji ho kwa me as a wenji bo communal ba kro obi enko me metra meka wo bo communal ba kro obi enko as obi amfi ani fi as a penye yi from ona bija ona school no kwa me school mo no na mo sini wenji no wenji na de won ta wanfo di mo ya ne o de say na mukro yankasa o ma man yankasa mukro mu hono me ncheda ntene mas wenji hono me ncheda ntene mas na no misia ono abo asamwa na abo asamwa kwa na ebo mama ne say andi na say the school den do mo ye nini na me school no so mo mie no mo nkomu na mo ntutum ye say school ne de MC stay me MC mo mie na mo nkomu na say say o ma say bi wa kwa ehun nyina o ma hia pete hun nyina o we got toilet no kwase ye bio ye mie o ese ne ye bio chira atum ye no ese o ma me ka na de me fa ho na me fa we bompata so ye ayi ne wo ho bompata o mo ye communal when assembly member on twem me ma Doris me so na twem wate na ye hwe toilet because kwa me identity say ma Doris eyi ono obotom sika say o de do toilet ho identity how say yes on the book say oyi ono obotom sika de akobo pa say ye no school dan and toilet abaratima say ye betima book communal labor ama manfo aba ni nyina etima kodo mukro mo so say adwuma no mo ye obi a wose nyina kuafo obi a ansem yi say ya na obi a ye kuafo kwame papa ba ko wotu no wasi wo wanchi a ono so no bobo ama sebe ahonidie betimi akoso so mame
me mona baso pa yera ye fe no Mr. Kwabrenti Oiva o wanti o tuosi wo se wanti o mo ball bi wo other side o wase o kakra last time me kan ho asem kire o se still na bamu muyi ye o mo ye no ni di o mo di na tem o pa ball na so ni ade nyina still na no oguso prepare oguso hwese ahonedie betimi ayede akoso ewo ne so obi baba wabetu agu se wuntua se obetua ono de ne de an se so wo honko ade so wo ho no se bola ne enwuye ya abro so a de se oye ma ahonedie timi basa area ho bia no oye ti anopai mebo na baso but krom ho na ankasa de kwame ye be call ne ma dore se be call no honum na the appointed way assembly member no so honum amofa wona number no ente se e friend e ko hunu na toilet na ye kogu we no hunu amokogu hu school da so omo rescue dan no kram aw emuno no na meka ho asam kwa me emuno mo wuram meka sa soro no esoro he kwa me emuno na wase ya manso ye mfanye we kwa me mo wuram se toilet no kwa se na eno so boys no mo honum no mo ye sa na kwa me mo wuram boys no so wo kro mu ono so na den ene se yi ne bai na hoho ne omo hunu ko ra o kwa me se bia na fa ko se yi na e kro mo boys bia na hoho boys no ase omuno se ya na de wo hono na se chinchinchi ase wan ko yangu ba bi ama menti ase se ya bro je na fa ko se yi fo obi no be ko wo obi no betima ko school dem se okwa ko jana jena da bi de e kro mo boys na omo ko ye omo ne ma na okope ba bi akose jaja jena ne mabu ho no ma yen kan che boys no se be se toilet wura mu ho no ko yegu ho ne ba bi e ba be suane da mo na ye se e ba ebinu se fa ye clinic bi se fa ye school dan ye nwie debate ne kwankwa we ye e ho na mo dan toilet omo su kro fo mo fa nya omo se ko mo tumi ye we anka boys nko ye ngu ho sometimes se duru ba bi aduna ho ntia se toilet ye so binti so da bi obiti so da bi obinti so obeduru ho ni anya omo na se omo nya obi ya na bi to da bi ho ni atum da bi abedu obi ya atum anya omo no nti mo ya mana ya yidu omo rescue down no num asa yi kwan kuro we dis manso kwan mo eduru ba bi a menti bi ase manso juno ho ha ntiase ka yen kwa enim na amofato bo mame amofa de me sorry asa wo pre to me kompo amofa no pamo 10 minutes na de me no me ma 15 pamo na opam me amofa what am I sorry na say e kwa nkobi ntino ono krofa asa mo de 10 minutes na no na me ka say ese krofa toilet so honhom to so krofa de 10 minutes na kan krofa nkwa ese honhom pipe mo toilet so ni krom mo kwa mo toilet na honhom to so ni krom yo jai ukrom mo de send kan ho aba ukrom mo de send kan mo fa e wo msa de yin na support de o de 10 minutes na kan krofa pipe nkwa se mo no toilet so no what me free so enti mon koso o do raso je no me enko e fa 10 minutes ma nko na friend bra na e fa 30 ma na e fa enko anim abusa ye be ko na onso watuma di nkomo no bi na yakwa ne mo betuma fra 024 902 316 0596900046 ni nkomo no pai na yakwa anim na we yankwa homa na so na ye ne nkomo na yankwa anim na fe okay good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. I was on Audini Soccer Safri. Of Ancan Samamiti on a pay. How far you don't want one in your name. You can't have a mock or something man on your phone. So that you know, on almost 50%. On one in your name. Of Ancan Yamotema me also oh how pie there. Konongo ahimbronu me ba tobo. Konongo ahimbronu Pentecost aso dan. Aye den. My family man is quite something and money can once and other things and next. Tell them to you can once. I want to other things to the our community because I saw them. Okay. Me ba what make hello. Vanganza. I don't know about that. So you for now go to the of Vanganza. Of Vanganza.
Otimenka. Amesenga. Na meba o otu macha na. Otu macha. Nyama ya dako ho, ya dako tele TV. Akomba kandre manana na ya fla kwa na wadi ko ko na telephone. Se nyam mra se to wadi ka tikan. So you do what I don't share the class ambe na ma kwan am ha oda so di. Meba toilet no ene toilet ni public toilet ni bebre ho no ma ye individual bi de. Ena wo ye na ban na je percentage. We ye individual na ban na asi toilet no. Individual na dia am na sira ni na toilet ni na dia. Sa nyam mra. Se bi di sa ho ha, won so let me na something na sa na something ba ye de. Am na kwan am na di tikan. Ma me na di tikan. Ya sira na ba me sa na ba di. Okay. Yate that's it. My young family will be bedi sankomo no. Be kokono go wa nsuru. Good morning, this workers are free. You can tell you about that. Mami ntiano pai. Oh, Andy. Mami shira ba the tell about butter from. Mami shira ba you could be young now about the boy. Yeah, boy, and the boy. Andy, Mami shira ba. Major Sumami, Major Super. Okay. Good morning, this workers are free. Hello. Yes, I'm a tongue. This workers are free. You did the part and free. Mr. Quati Johnson, I mean, you. But that's a part. Fairly, you can. Who frequent on every Johnson, a tendency to know you later this is almost the tendency. The more for that, more I can chat to me and see me and send it when I know the entry was that's what you're school 7 boy, my cancer boy at Akrana. I want to know also, you're young at that, but I say a teacher for or me back, Mammy, and one of my memoir, see, my 200 more, the day I'm afraid, you know. Education directorate, and I'm a matter say, me call my ho, or someone come and to me somewhere October end in the hole. Omo the new ones be ba maba ho die madaro mo de bi bebrem why ntimo me ntwen nuru why ba chu you ma tu hana mo medase. Hello, good morning. Good morning, Claudia. Mami odi ni so kasa free. Bacho ye peno ba ya jansa didn't jansa na kope. Mami nti free jansa. Bacho love pe someone na mesim da takara. Okay. Kono utu jansa te na ye service. They say how to that is just 10 cities. Now, who do I put a Benada? Let me see other flower for me. For the when you never fight here, I'm not going to say. Who be Johnson? I'm not going to say. But that's what I said. Who's moved here? The Lord will be on top. If you're strong, no, you're not going to be. Mate, good morning. What say? Teacher, Bibi Aboko there. Teacher, good morning. Good morning. Oh, yeah. And Yameno Mompaibo, now so. Right, Mammy John. So far, a problem, network, no. Ghana MC, the town, the capital, Boston. So, a network, quack. It's already Madaruma, the Shre, Mutu one of my. Yati, your mam's. Because you have communal Rasipa, the and the toilet, the Moncodo, who near Moses Sama be a Bediafano. Utie, teacher. Teacher. Me say toilet now Moses Sama be a Bediafano, a woof papa, Moncodo, who I, Mr. Mo. Yo, that's it. Some toilet. I mean, good morning, we didn't talk as a free. Mr. Frednik. Obogu, Mammy John. Yo, Krobea, who I can't want it. Mate on council. And me call from Kume, I say photo, any house I cocoa and do it. Who's the you? You come be a miss slow. I also my million hour and I am mobile. And no photographer and any punching any. But I'm a name is OTA. Come no he. Oh, come so now. Okay. I galamse na yana sa wonu. Galamse. Yo nkrofo we mate. Good morning, we this work as a free. Hello. Yes, I'm a tongue. How did this work as a free? But can I be more to a Also, Mamintio. But you cannot say
Okay, ma, tell you, most about 48% of 50% what they are. There's no more to me, sir. Not a police from Pachama, other officers. Problem over. If you are to me, I am almost okay, and Barra, okay, a memo, a body of it. Bye. Right, okay. Good morning. Odin is Soccer Free. Right, okay. Also, bet to me about the room now. Yedim Kumano Pai Semanaka Krabina, Yene Assemblyman or Yao Berima, ending Kumano Paina, Intimim Quay, Nim El Hano Mufanche, Mamma from Mumma, just a minute. Network and a hard drink. I think for now they're with me about the room. Na Yedim Combo. Na Yeti Wunsu or Hawano Pay. Na yetuhwana mo mesira mo ada krobea kohwe ka chire kohwe mo frefrem sa kohwe kohwe na ka ni sofu anim mesira mo keto bi ensu a onso for support to be na yepo a yentuhwana mo o kan ya mehwe a yetuhwana mo a enyeyi onim sa MC no nso de enya kan ya yetuhwana. Good morning, we didn't Soccer Free. Friend Jeje kasa jaso to siriwo maminti ono pai se akumi na tamu de mo komi nsi sie komi na awayi mami aso number 1. Montumi no montumi panyale kwa mani monka fra wate ansi mi gida ko me no si mi twa be ho no mate a utwa be ho mate nye montumi panyale kwa mani mate monka fra o yebetu ho na mo why. Okay, good morning, Odin is Soccer Free. Pastor friend wa babu adwa ta se fa kan ti a tin wo so e mo so ma bu adwa ma minti ano pai obi ba me pa chawa mo so ye wo program ye frebe bi zongo ye toilet ye wa ma de ne ye wa me ma de e me ma de na buabu amene me ma ne ba me ma kwa ma toilet so hey mama no me wa so na ni 3 days me wa so sa besu de ma bi aba so mi se en pa to me wa so enya ize etu obi ba me srawa adawroma krom ATMC wa momu ayen what mama o se nso ana obi nsu bowura so be ma obi ba se mama me say o se toilet no be ma be bowura so. Yes, me wa so ya be ma asamaba I want to solid now. I want to do we are fast. Mama. Mate. My baba wanted the crime and the Asani after me what toilet in this wall. Mate, you be too hard, Mamma. It's now my darling, my mom. Why? Mate, Mamma, when you hurry up, one cat. I did. Mamma, you have fancy Hanum now. Mekoba Minata Messa be full and sleep. Good morning, this Soccer Free. Good morning. Yes, sir. John Boy. But voice not so be phone more. What's it? Oh, in from John Boy Jaso. John Boy, my minton pay. No, the problem here. Konongo, I say, we are Draconongo Kroma, why dancing on, color dancing on. On time, I can see the Krobea, I never tell. I did the Iraqua anymore. They say a national issue, and yet. A municipal issue because so Konongo main road no service ni pabdo na afaso ye nim da ka bi biwa ho o said that fasa Konongo do tolerance ho no ma why junction ho Konongo bi e mame ekọ new age side ho no bi me omutu galamse ho kwan no okay, I've seen okay no ho na di wura ma wura lorry kwan na afia wie no nye easy Mate, your name see ni bekasa. Why na? Ya 200 mo why? That's it. Abusia producer em fa last one wate na em fancy na course no ba na e ba na assemblyman so high say yedi nkomo. O man ne man for so tie no. Good morning, this is Soccer Free. Hello. Yes sir. Kasa free afidi what hours? Okay, what did you say? Na ade ba kwa e fa me kwa pa. Na ade ba kwa ha me say. Mo your program na what hours afidi asankare. Mo your program bia ya sai no me sano. Menti din e wo mu. Mo ma so moye special bia we ran. That and high para. We say come over na me. O say ye me inspection bia o mo. So what hours afidi asankare mo your program a. Yanti announcement bia ho. E lo fe. Ane from put na nyina no ye chefe ho mo. Aja utie me.
me before me to car na se me ba baby no just onipa na frame me ana wa fresh show no say ye problem ni yes I me pompe me ko hye dem ada o eti mesere se wo problem a ene ye nkasa se wo frɛ na kasa o ba atwede na ba water works ye problem ni a ye beba ho what enti e wo se wo na de report ni enti mo problem ni se na ye mra ho ana ye mo be se ba o keke na mo hu yen what do me from back me open my enti be kwa mana obse that say yem fancy na ye ne Mr. Godfred and Honorable Godfred ye boa ya Berima assembly member ene nim koma no pay breba my mama kwan na oboro Honorable bibia boko de nyame adomo wasre sa aduma na ni ho enye easy kra moyade aba twe mic ni man enye bete yeah sure moyade nso so nyame nhira mo bebre we obi ase yambra nso ka ni so ya semo fu so ni mo enti basa na yes style ya se kwancha de efe diska na enti kai we upa he you control fashion control na there so mama fu na me de corrupt don't worry enti obi a mama fu na me fa nko I say me bodi o na e we bona se bodi ho ready no so na o man boy fu na yakọ because me point say corrupt na problems no kind ona bona on person so boko de oh nyame adom krobia hoboko se nyame aboa yama yeda so tinkwam ene me ba mente asem boni bia ye de na kire se eho ye boko ya berima no fa che me wate me ye ho no problem e wo ifasa ya berima obefa komeso kwan so munze wo ye program bi ka komeni ade na ha enti udu komeso a obetwam kakra na wafa o left hand so nti wo kwa obedu kwa akru come so na we mu kuro mo control mu kuro mo de sai come so wo be ko te say wo ko kuro na wo tra come so ade na ekuta no so no eno ye nyakoma na wo kwa brem ho de wo betwam akwa brem minim come so yeah as minim ho sure e ho na head center no wo soro right sa pepe e na po bi si minim ho ho na also me wo ya Berima electoral area nti me tra komeso yeah sure and what me ma order oh ene we de akwanya pa ye be he say that chi don't worry memo aba ho pa because ye wo nsem bro a wo say mo hwe na ye maame eboae yeah sure MC so for sure ni agro nyame adom ye ne mfim ni so de say me bo anope ya ye shutum kakra ne adwodwo no ye bo na ne ho ye kuru ne mia ma me maame ntina ya munya motrema no o yo batampa yeah o te dwuma na say kro bande ya o de be bo mfim sisi a enti ene te ne say ono no ye hu na ye ka oye eno kra enti ni nyame ya adom na ye ba ho behwe ne ye ka obetu ho anam o say control send me message bi control so be ma me fu anopai control me that's what control so be before no pem mako enti ye hwehwe oba ye so also ko 2 years oh yeah sure oh yeah elected and now you're appointed me appointed okay that's nice na elected one wo no nti krumo ono kwa kukrum yeah sure okay honorable Ashali and now temenka me chia say the omobi eti one obayo enti oba ye ene sa wo kwa ntwa 2 years sa aban ba ye na appointed ya anti ene aban ni na is in line okay and for now ba ye problems be na mo wo Berima oh okay krobia ni edikan no mamenchia matiefo kakra okay yeah sure medanyankopon se wa mame akwanya wi amutima ba du ha asundwem boni bi anya den ankame menchia edikan pa enkoma his excellency John Dramani Mahama you be one mame sa opportunity enya sanka mintuma metna o radio station so yeah sure near etoso mienu enkoma honorable mame Kosua Safwa Apia me mame no so o no futabra so what I say yeah mame a o kan wasem kire na otie o ye wakaka waye chese wo kan o kan o ye so what I say ti mame ene otemenka wow baba akope honorable Godfred yeboa me chia me bu me mu ase e ma opa na me de ama me party mpenifo nyina honorable Frank Entry Amaga
baby obia honorable Godfrey Eboa me say me chia ana John Akosa secretary ba akope obo adwuma tu say wonimu no ana we are minimum minimum secretary ni minimum maganso mo penny for the organizer yeah and the youth kumi ana organizer Babs Babs minimum King Mojo one senior man ba akope mo na wa ha menchia ekoma omunyina and assembly members for one municipality munyina medalmase ye dalmase pa nia omaye last Thursday omunyina be boy na ye ni PM omba be boy ntie ma ye dwumadie na se etwe ko akire kakra na so ye nyina ye de osi aye oyo atimi ayi ye PM Honorable Emmanuel Amuako doctor ene se won ye PM enti mi gidi se obehwe ono krampo be ma fu ani bi so ati obemo me am promise me enti obeka ni se amopa kira to ono there PM no se binya nhia da metene so a na ma sorry are you sure so ati say yes oni freni kaso ono krobenzo obogu ya kasi obema mfu oni freni kaso obeto boabo na de ne na si bibi so enti obema da ben don't worry me so odebema Jimmy D say na Jimmy D wa frame aba we studio anu say no ya anti nchia ekoma ono nso enkoma miami chocho mucho Andy so aya ota ba ha Andy Buadi Frederick banka assembly member nchia ekoma no ya anti Krobea ma yento aso ye wi anchia na aka no ye de bema oma aka nyina uzike ye nkonkomo no so etam no so nti ubisa mi asem enam se mo problem sanse mo pa ne sai problem ai wo ho no Krobea eyem de efan bi na em de se MPP baaye no eniam bia ne nka ye dwin se nka omeye we ho no omantumi yen ne ye 2012 mu honum saa no ye si chief compound ewo ya berima ne adofu krom intem ho baby na ye see it is almost 90% completion ana omoja no eno ye siwie ne na ombetu ye free abamu so ati ase the NPP 8 years ni bia no 8 years ni na mota ba kokora wo de nkomfa chok kra me fefa ho se wa painting ho keke ne nka ye nka se wa baby wa me ye hwe wa ma compado ewo ho ewo ho pa ya bosso awia ya bosso 90% o ma wa ya plaster tumutals bibia ne na akade ya samo elmo ye ho no yeah sure me da se so ba ba he enti sa chip compound ehia ye mpa ye ba ban mu ana me gada me mpanifo no bi ani ye ko me maame ho e ko ka kire no ana kire so ye ni problem crampo e wo ho na no kra de me nso me ko assembly ntino ye budget no ye de hwemu e wo legacy project enti time ya amu bisami am ka kire so chip compound kra de minyanka mo nka wansem but ase ye ko 2 years e ya che enti no mesre pa se ye hia de kese to be frank me de bia meka o mu si ye wo how ahodo ho de but ya berima electoral area no me say through his excellency John Dramani Mahama wetimi yi obatampa wa say de ninu futablaba e de amayen obi aka na asema otie ma me bae obo adwuma pa ukọ mpotem na obo adwuma me de mi hia anase de o manfo no ye ya ebe ye de pa ye sa chip compound no ani ye kwan no so nye no krenya mi mo ni quota no so mo mane ye mane ehwa ya amanim na de ehame soronko ne se yeah, the chip compound no akoye no dem nim say that and the very very big problem I was say ma me hwe na omombe commission MI yeah but ekwan no 2020 me kai pa ye to abawie no ye nkrofo ye say omba be ya de ama ye ni age to be frank me kra me say nkrofo chale omani ambre pa o say to abawie andi be bo so me kra na mo say machines eni ade be gu kwan no so nenka rough road no said ya net nenka etime fa so mane ye kama ba omu ba betu
tu kwan so nyina and dia enye more trouble bi em dabi me a me tie sisi e wo mu say me electoral area no but me ba me ntumi mfa me car emfa ho no credit e ba akopɛ me ntumi mfa me car mfa kwan no so nti me kokɔnwan me kofa aminam ho no mo sa no ye Brim North District Assembly ho no sa na me kokofa oko east no e bi ko sa pepe ye see pra no mo be pra no na ye hye okay me reside wo apreja ankasa okay no wo apreja nti me ba me fa ho no sa Brim North ho no sa no ma be pie akrofon so aha no ma be fa nyakoma asana ma ba nti ma me kwan no ewa pa ewa kafra sa mintumi mfa sa ekwan wi ye be ba ho abehwe ni nyina me da se nti na drip machines no say even kra no monya ta one kra na amotimi mo grade no kama drip na mo machine shape ye kra na sa reshaping that's good ensu asem to say ensu asem de ye honom no ena na me ka no ye problem no kese na ye sa ekwan ne chip compound because NDC ye hono say o ka developmental project NDC bibia plan krampo e da hono bridge ne da so say your friend Senkra JJ Rollins ono and be yes in schools near the market nyama bebre wo nyina ye NDC a project and this is kronu nso asa ensa unse electoral area no communities no ye kikabo ma 4 communities but uchiche ma 6 okay nti electoral area no eson kakra eson pa so wa oni say ye cost state akrampo no enye eson pa enti enche de nkomo no beba we ye na for na na asese no on hyeda nya problem bi a eso honom ni na akoye chip company ade no krono su de na community no so mo ye dia support say no campaign na me be for now mo ho network ho but minim ne a hard rain and say me say me fan say ko be bosu mi nsia ne ye dum light na network no so ateko because they say ye be community watch bi okay umpatem no ye de ba bonten okay me show ni kukuru ni na de ba okuru okay na ya fan life enti ho no enya wo na ba begina ba kasa sei ma me no wo fio na wo ti o no ye de mic na ma no on kan ha enti ma me no for tabraba na wo nya adaje no tie ne ye koso na otuhu anamo ba okuru network ni ho de a bongo ye enye yi entimi ma ho ena me ka se network e wo ho kama but ye dum light sisi ya pe no na ye program light out na ateko eno ni problem no na say so me ma me frame me kire me say oba be ye project ni adeade no krapo ni jamana me ne di nkomo wo se no se o de network post binum baba area so wa sha se di binum aye ene o me boy on share ye di ni mo kina baba mamunsuru me time wo se line na manfo di so enti ye ne be kasa me fa cho ma ona be de nkomo ni si akaje se minutes na ya wienti obi awo asam bi obeka twato na ebi nso ama misao obeka na fe o wancha ba ko bi a o 1 minute be na ye fancy mo another interview bi I was a message yo me da se krobia ni ameka nyina ne se me maame me guso ehwe wanim eye maame safo a akosua apia me guso ehwe nanim se ombra because and now me so potempa ne me chairman wo Asante Charles to be frank yenye kuro no ankasa ye apreja kuro no de me kan to me ho say enam saa yen nipa mienu so na ye nya massive vote ewo NDC wo saa ekuro ne so enti me srepa na ye electoral area no to be frank me call assembly election ni bi omo de 3 vote per na ewi ni me yeah saa pepe enti amanfo wo areshemu ewo mimu to be frank area ho na krampo no omu hu se me na me assembly member ewo ho nti me stress e ma me omra
no me hye me anumonyam e wo ho e ma me election me san ba be ko no me mbre no ene ade pa ehia me omra no be hye me anumonyam e wo ho no sa me ntia nso so de medikan e de amandeda my wife ba ko pe eye Francesca ifa se otie mi a me chia no pa me ma me ba ko pe no so se wontumi sorry nti ama problem no adoso nti me ma me Janet ade bibia obia no me chia wo so pa umpa ebo na ama oba ma ba bedru ehanum se ene me party mpenifu electoral area num nyina ene members nyina nyame guys and boys ni na so na me kan pa sia e si na ye the providence adi nkomo me ba se sia na me enka honorable na me kan right here now, Honorable Godfrey, you're very much assembly member. Maybe Providence. Maybe in command of Apomudu here. You will make us say you're quiet, but Apomudu here. Dream Papa. Dog, we be able to go there. Uncle Pardon, the patron, so a minimum pie. It is ready. Tinus, we have a Berjuma. Sir, and I remember didn't be about the boys with Mama. Boys and so dear, woman was it too. You remember didn't be a pop no. But I was on one Casantino. I now Casa for me. Or Casa for me more. And Tibons are now all the Bibles. Oh, come, mammy, be Namina. And to Mr. In some way, be sour money, Mambisa. Okay, some young boys didn't be. That's how about for me, Matty. But that are Caribbean here. Caribbean, me man in my hand. Matty, I see. It's remember your combination or says screen so course as I most at and Roy and to Boo Remohan Mobit me. Teeny piano. Okay. And as any biddy honor come more. Oh, sure. And a video on community and check as if my a chief for maybe about Providence says Cabianso, yet shall Cascasepa. If so, body adomity a year. Now, of course, so bon pine so mount say. Bena bring na so no body bena na adom so na de wakoma pe no waje e de amount ene anope ye pomode nkomo na pese me no edi kakra sima kakra bi e de ne mu na afi ye de dia dwumadi e wo ho no e de atoa so e de amount na ene anope utimi kan Providence Health Care ye de ene se be mu apomodin akonkan wapomodin agina mapa apomodin akoyi e de amawo because apomodin no e wo ho no mu a na betima aye wunyuma pesa wo ye ana se dia wo pesa wo ye bia sika na edi akire no e betima nya adaje etimi aye ho adwuma na apiska na de e dia befie nti bomodin na ya so break tiaye ye de enimi ya na edi ho komo e betcho ba bi so obekọ nsoma apomodin so ya de ewi peye nti taso na yede enti eye ene anope nkomo kakra na mede bro ene se behwe apomodin eyi na afi etimi adi ho hihye ede eso ne bia me kan sese ebu obade emra bi so a I friend cosmic law me ba me boss for bet e bring ni menya time en cheche ni nyina mu nti ene no ye de be wo ho saa de be waje ho na me adom a ye koso bompai se brebebem na yetimi adi saa de no nkomo ne se ye mra nsem nyakopon de ato e de amaye mako 8 it is say constitutional rules ye gu ho no ma ne say rule for this and that no saa nyakopon so wa hihye university na hihye no anembra e de ato ho no mu a nipa odi so a e ma onye ni chere e wo asasi so ubu so a e ma yare nso ye de e ha ni pedua no e wa ebra wote ase ana ebra wo eye asasi so na ene yeni emfa yare ba ko a e ha onipa da seni yi pa ni hu nkomo edu nkomo wi a metro ba bi obekọ a ubenya wa yare sa ebia na tete ubet na unnim se eye no na ye de e ha wo
yare person no di ho nkomo ene anope no yefe no eye enteric fever and as typhoid yare ba ko a in fact ha adwen eyi pa e ba ni pedua mu a e ma wotiti bebre ekofa symptoms of other conditions eba ni pedua no so into the wadwen be say ebia malaria bi na eye o anase meti de time anase me de miyemi o mu etimi yemi ya na ejai nti mimpe echiri aname saa na tie saa na ewo ho no nti mimpa ahwe ewo ho no mu eno abeden eno ebeko bese me no di saa yare no enkomo na obebisa say typhoid yi kra ya tia no ede na edeba but eye price bacteria bi efe no salmonella typhi bacteria no na ede eba na eno no ye yare a ye can say fecal oral like fecal oral no chere say yare eba emfa o skin anase bia we na eba efa wanum na eden eba me say adai mi tutu mesi na afamanum aba da bi entisa na emom say an infected person ebia wakoja ne nan wa horo nsa yi na odikoso fruit bi mu anase ade a wo yusu ekowa no koso mu a eya ade a obetimi na wo so ukofa na yusu a ya ade a obetimi ayeden afese kwa no so enya uteki fa wenum ekonkwan dia anase bebi a hygiene enya papa nso ye de water ye vegetables ebra ye dua anase ebra ye twaba nso ye de hohoro ho ne de keka ho krampo no se ebia obi a infected ebia wako ejane na ewo baby nso ato atwe akogu nso bi mu akosa e de ahohoro ebia ne fruit bi ho anase ebia ne atosodie bi ho anaso wasa e de water na so kofa na so udi a ya de obetimi anya saa yare a typhoid na janan no nko na de ba eno no and mostly that's the most approved way faso eba now what about sebia obi a shepete we say obo no ma say na me kana no pai okay obi be kwa akoja ne nan aguba bi na awansena akosiso yes maybe obi didi na dua obi didi but a open place yes no abesiso yes physics ni bi kwa dua ne ma etimi the typhoid enya emane eyeye etimi enya emane eyeye nti e kan say fikura like ade efa wanum ekọ ne pedua mu bia no okonya that kind of contact ni bia ade a obetimi enya obenso asebe okwa ejana nso a ohoro ne sa opentem na okokwa ya toton ma me bi ni na etim ko fasa na street na eko fruity or fire esan se hunye clean nti no onya adaje enhohoro ho ni nyina no ya de a odi a that means say omo eton nuane na open yes kokwa ya toton na egu pampa so na on kavaso na the pam car na ade yeah once na be omo around to me kosiso a ni nyina ya de typhoid enta typhoid na dawson pa because even your gutters ni we nyina no ya de a once ebenye nti those ni nyina ye kwan a obefa so a like easy therefore they are very easy to get and need treatment so very hard to treat nti won say obetimi anya duro we dey typhoid edro papa onya so ho kakra bi a symptoms ne call ya dwen so ho ato but obetimi dey infect even the whole household obetimi nko wan we konya bi a obetimi dey infect am na yi yes obetimi dey infect am na yi because of proper hygiene say bia wo no wan nye proper hygiene a obetimi edia ma the next person also and take care of on himself needs to ensure if you bia wo kodonku mo yere betumi eno de enfemu emba say bia dabi eno de emba sa anase bia maso obi mu ni sa ne mane de enfamba unless say mensa affected me de akoso ade a ebekọ na no makosom na ode kọ na no mu dia ade a easy say obetimi ade I infecting the pakro that means say the omo tonton nuane mountain if they are infected easy say obetimi dey am obi ko bo mo ne tale ya ne side ade no kwa no de nensa enesa sanity okonkuru nkito no bibra insisa ko bi ode rubber be hye ne so de spoon bi ne be sana something no bo so de nensa ene be bom no dia ye ba ira ya tutubo odo no anensa na ye yeah ebi so no wa kra ketwa ebia o jana nine kakra bi osimi koyi ni pampers aba mbra ni sa nya mani nyina no ekwan enye
hygienic. I say nipa utimi practices are the no. Inti or say and say environmental no omoko rounds they check all those things. Omo check any na but I say some ejaitum kakra na ama we na eden asanso air course more na to won say bedu baby no na typhoid like ebi o be check nipa be 10 by nipa be 3 or 4 day you get inti idea in fact hardware our system na mu yi pa na ne testing so no enda form ne tell be test ni we see na nyani panyina na ebenya that kind of feeling say typhoid na eden but you can one of the dangerous yare wo ho no ma typhoid because ebe kun easy ebe kun easy cry because odu wani bebu malaria and as odu me ho na ye shikeke o ma me painkiller bi nom and as ulcer bi na me because all those symptoms o yem bit ebe ye o ya pa o yem be ye o ya na o de no sanfro sa na obufu no e wo se fe be kwa kofe malaria yi o me treat ye anko inti ma me san koto fofo ni bi no san koto bi no anom na ase esoson kakra se fever na o feeling no aba from kakra na wasan kotoa na dwuma so ewo ma beti se ne yemu ye ne japa severe pains pa we dey media all say ya e kan you no akope also drobi no wanom na ubon say ebedu baabi no na afi I start perforate wo intestines no e very dangerous inti e ma ye ni enko ho na Providence Healthcare this week in na dey see ho e dey amount say oje that test no free e dey amount or yen free e dey amount to kona ko check wo dey na hwe wo ton ade take advantage about this we na ye no take advantage of it now also partake because adana omubaye no asori before ne baye na wuni ho into 20 man check but echi no san de dani be si wa na we wo san to they will come again na on ba bium na say wo de no still na e wo ho no mu a why imagine the bed e be koso e bi a check u bi na wo so wan pe anase wunya do papa bia enye ya Providence or free hair screening na or ye no or the treatment e dey aka ho e dey amount nti bomode na fo ni echirem e wo ho no na wo so be dey wo so bra endro ni bo e din yi but Providence because of free hair screening na or ye ni nti no be dey obenya adagye na wa hwew na watete ndro no so e dey e dey amount na wo so wetim e treat wo de na e dey e wo ho no mu no un se typhoid current etimi ma nipa enda esesa etimi ma unda esesa untumenna ye fra bibi insomnia nipa bibre na e complaining insomnia bed we didn't check say den na di insomnia na dey e buy enye ni na na adwendwen enye ni na na broken heart typhoid etimi cause so saade no e ma na dey eyi pa etimi cause so in fact e ma unda about 12 dawi edeko na woni so atew betmat na ho saa 5:30 na so dware ba adwuma no afi na woni kum e ban san so a e ma productivity nso ye den enkoso iti bomodin na for ni echirem or Providence or so this week na esi ho or check e the amount hepatitis B or sebra on check emfa mo there are other things where yi esi ho no mo sebra no ye den on check ni nyina emfa mo owie ye ifidie wo ho no mo a o de be check ni pedua no nyina free uti ebesi wo na ase or check your brain no we are what check your thyroid glands no thyroid glands na yade a eche yeminim e wo yeminim baby a pense we truth no baby a droben ne da no e da nchenchen sei ti said your prostate member prostate dey na dey etie na e no na say ehunhun a they can say hyperthyroidism anase bi a twi ne be kan say compo aha ne aka sa but e aden so a hardware Providence or the feeding bed e be hwe e dey amount na afi wa hu ni eno ni treatment sometimes e do ba bia na e hardware kakra agi surgery ni nyama e dey ebam nti bomode na onhwe wo de na nye dey emfa emmaw ansa obehwe o heart no ahwe o lungs senya esi ebo efa ebia o lungs ni nti onya problem nti ama akoma na start escape bit Providence obenya adagye a check all those things say ebia hypertension as a hypotension crampo na eden will develop here or na wetimi aso ano ntem e de amount we liver we kidneys
na de bia meka no papa organs me oba dey atumi din because organs no ho hia me nim say e ade a yehu yes skin yehu ana me boa nti bibi cost wa sisi ansan bi siso a obetima de ehu na wa duru a yes e de aye but inside na unhu no so e na me yehu hia me nti oba ye be check oni nyina de de ama be ma prostate oba wa wode ye check nyina o hormones no ye check hormones no e de ama adent menses ne eba 2 days ni 3 days enye san na eti adent ye ko se san ye nyina providence benya daje aye e de ama o de scan so ede be pe so e de ama scan no so se wa ede watete so ti bo modern afo ni chimo Providence Healthcare ye wasante achim konongo okay asante achim konongo ye agogo junction no so hono mo a o de odru Ghana Commercial Bank hono mo a bo so mo pa agogo that junction no so ho an ye wo ye Stellis Pharmacy abron senim Stellis ne pharmacy ye wase na hospital ne Providence no e wo soro bra na fo ni achim ho ne afi be journey free health screening ne bi na afi o lamps out de buy enso no fabra na yenye enfamo as a low like ya titi so discount no so ade mu de nti bra te bia LFT and as liver function test no person oye and kidney function test nyina say we reduce price no ade ama because of free health screening nti bra na yentina say na yeni nkomo e for labs any we scan nyina ho na afi ntimi emboa yes survey Ghana demati the last time me bi buy no ade a yes bi so e won for free nti we trans ya ade a with many bi na also why they also abobo bi e bia onya scanning tobi but to the bra oba obenye bi anum also boost immune system no ma immune system so it imagine na so abodwuma e de aboa ni pedua no efin e woni pedua no mun say teen no kron say eye detoxification detoxify ni pedua no sure ji efin ni niama how ehu hia woni pedua no no epi there are some reabsorbed ureas bia e woni pedua ni mu a anka enye sanka ni pedua san so ye de reabsorb ni nyina na we no edun be boa ama ni na asanso aba abonten ana odi ne ye hydronephrosis a ade a no ti ade a ebetimi aboye pa nti bra na wo so be den beji wapomodin efa ekofi ye de besia ye number no e 024 501 2791 024 501 2791 nti ofre Providence ni aje se we believe in nature. Okay, control fashion wa mencha wa no pay Providence na motene kanana mencha be fashion bolu no pay good morning na agusia o market we bin command and afi nana ya so ewo eye assembly for bank no when am obogu na ho no nana ya me cha no pay na obi bia do afide to no ma cha ma good morning oro me mencha no pay na obi bia do afide to ha no pay ma good morning be jine se wompom eye pa me de KAAKYIRE Krobea Asante makramo yen shochna. Glory, glory, glory. And your glory renters.